Wengenza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzovunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa uzocinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esizipostayo kuyona-ke le channel. Wengenza kwethu zinjena-ke izinto ey'nkundleni zokuxhumana. Siyatrenda ke lesithombe esibonakala esiposte lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Abahlaziya bayimele babona-ke njengoba kunje njengoba-ke sesihlanganisiwe lesithombe-ke somculi kamaskandi kuyinkosi yamagcokama kanye-ke nalo sisi. Abantu abaningi basola ukuthi-ke lo sisi kenzeka-ke kunobudlelwano obuthile phakathi kwakhe-ke nenkosi yamagcokama, futhi-ke bethi-ke ugqoke iy'mpahla-ke zenkosi yamagcokama njengoba uzibonela-ke la isigqoko sithi asifane-ke nalesi senkosi yamagcokama, kanjalo-ke neskipa newashi-ke wey'ngane zakwethu njengoba uzibonela-ke ukuthi kuvela-ke newashi la wey'ngane zakwethu. Abahlaziya abazimele-ke ey'nkundleni zokuxhumana bayasitrendisa-ke lesithombe. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi unicabangani-ke ngalokho okwenziwa ngabalandeli ey'nkundleni zokuxhumana ukuhlanganisa-ke iy'thombe kanje bezihlazile bona-ke ngendlela yabo. Mina-ke ngumsizi mfana phansi ejozini kwamhlobela lingara sengiphuma kanje ngithi nje ba.